ijereshero kire muthikirishia twikandeka kibao. Karibu sana mutegeri wa Wero TV, turi mweko emwe kuma studio cia Wero FM 96.4 gitona imwe kwa imwe tukiara area mantu jagie mambo imebadilika. Unasikia tu kucheka. Are you excited? Wewe. Martin, unajua kama si wewe you are the cause of my problems. Ni mtu aje kumbenya. Ariwa. Mashida zangu. Niko excited. I'm always excited. Ushaona mimi nimekasirika. Karibu sana muthikiria na mutegeri wa Wero kire mubango yo chanjamuka rukiro retu na mukuru wa kiama kinoti marete JR na JR no mu bantu barabethire tubwe kumila manto ya sana yasiasiriwe tandene ikuendelea ndene ya county ya MERU na thai utongereka bwete to change ya muntu yathinkia kinywa MUUMA rukiro rware kuyukieti kya governor manjera yothe mutubethire twakulukira na miarira yothe governor ethirito akiaria ni yachangite kiri mantu ya what really happened ni impeachment ya kenere genuine yani mantu kwenda tuzo tukiaririo tukubarua reno of course kinyano ethire wichangia kiri 23578 niyo namba yetu ya SMS irani mbicha chiemo kwemwe iri kianine kya mwendantu turi live kianine kya mwendantu turi live mutindo turi live residence ya deputy governor na tukenda tuikuonia mbicha uchi onde mokwemwe iwo kuona TV ne thai ne mbicha chiemo kwemwe kuma kianine kya mwendantu na nantu bambiri tukutobe kinya tayari ni ukuona nkungwiro burairi ku so JR first of all straight kirimantu ya what do we expect Ruari? Bere mangeria ndebedu wa MERU bere mugena bere murungu arokumwa kinyano ndo bantu kweje nyagokia na yimbo kinyana kinyete gwe kinyete na chokimbo chokeria nkatho nyinge mono nontu bukarite nyabubu chanurite MERU for a very long time na teka bo atigo of course you'll continue but what we get paid for. Oh yes. That is the truth. What we expect actually is very simple. Mtu eje alikire njara Biblia ne ya constitution ine okeria Biblia story dire anto bete obisine bete bagaitire mu MERU ngugi it is as basic as that the story nyinge chireo chia boembo na mbimbo tukacheza 2027 mwisho ne twachokete ndebete na niro tukaza tukiuga itoraitiro ngugi kana tutela getere atia so it take it to celebrate ne gitara ko get down to business. They are from your ore the IG former governor Kawira Mwangaza umba kuuga imbira mugwetherie iwikumia okay keke MERU rieto wikumia sounds very rude lakini nande chonko no tugai pride actually you know umba kuga ne gwethetie nyomora nonto ugoke ya kwetho tenda kwaria na representatives of the people nonto unompeja na a small short story oni arenda ambirie kuona tutitete bobwaga ke impeachment yembere unda uganya na muntu naewe kanya gete atia itaita ngugi no inyatona bokuga aya twakinyantu MCAs bambe kuga ate gwiteka thimo ciao na nero kumenyoga achuria atire okay mbuga nina ande iraga gwiteka no mbuga bena too many demands or something like that ndachira woni indona aje katwina personal friendship nawe na nyamukuru na mukuru owe ndachira ina thineri after about 3 months nyanitegerie arage gombetika na muire nande ambetika muire nande ana ba kuraga gwiteka ibo batari ni antu kubagitatia na utumbo badithiria maendeleo utearetie naye na unfortunately I tried for 2 months ugo imukoje ndwijio na ndi muntu ate kujukia thimu ndachule uni utebyo nkwenda kiriwe eno ndo nandeka thingugi ugateka apply yakwa teka bogekera ngazeti ne jora twairwe twekira chief officer na chief minister na to apply no teke nyote gwito the short list gutembi na ndeno kumenyo achulia na ndi woni ukaya kuthwa uo tibyo nkwenda kuma kiwe na representatives of the people of course bakatha bakenda maendeleo no kuona of course atetika yakwa ate no I mean yakono ntu tibyo nkwenda arengitika na ndi areka kuitika kwa tibyo nkwenda re au ure wowe kya kwenda akoro mitika and me I believed ndejekia na katiba niyo yuga hapo bwaga mono matinika ugatire ke maendeleo rwali rwa mwambirio bururwa imbito kwenda gwiri kuma kiri antu na ndi antu bana babe na representative MCA ibo riri antu babero ore bakwenda bati umbo kinyira munene bamwira ore ai
ako gitaburia ore antu bakuga na how do I represent nka represent yata na ndi muntu ambia kuga bwe diteni kugichienu parliament na ninga itachi kwa naja na ndi baitachi yao parliament bare ko kurukia muzwada kana ni more ikagituma eni na nne ato kwenda tuthithia ungwa you know yeah kire mantu ya weteka thimo you know kawira ethirĩtwo akiuga atĩ MCAs kaba kwenda kurea MPs kaba kwenda kurea imbeche chekana kamero akarĩtie au ainya muberethi yura tora bench so is like you know plambo wetu akienda ukaria ukatonga bwetu atikwenda ngwatanĩro na MCAs atikwenda ngwatanĩro na MP fair enough katumwe that benefit of doubt tuge nina ndikendete okaria teu aya auga impeachwa na meri 6 utibia thithitie yani atira ya wakanya yani iri akaritie aitithia ngugi 2.5 years later ugeta kirini mwananchi weta no koria fanatics bara bethara bantu bakuringa mpino utibia bakugita atia bakuona ugeta kiri whatever bobongwa na ndu ugeta ground muntu ageta imbiumba utwira ni athithitie you arakaritie na 24 billion Kenya shillings teu na nethire bilioni 10 chiao cha kingangi so that is 34 billion Kenya shillings mbira imbiongwa muntu omba gwita akauga giki ikyo kithithitwe tukauga brew no fairness ka tenda iriwa na ndembi imbi flagship tumba kunya flagship imwe yawe niriko tumba kuga da ire akurari gukwambia kuona kanije ka gugwitwo ngugi imuthiriro agitumi budget ire kurukirwa aitema is no tugoga ikia becha na ketha ichierero ichia barabara ejiri na ichiandikia ichia barabara na wauga ikurea ikamenyerwa teu na ndito mwango gitiatia wagisho kuthithia barabara inyo thithia shortly go ore ukathithia lakini gitiatia but you see how no the ichi atutetherie muno and the MCAs they really did us proud kire Meru bako isasa wani na ndewe kethero tikwenda twaraniria batwe atwikaire miradi direct imbecha which is constitutional that is what is constitutional so unyoke thro imbecha ndete okaria then katubwiri kutha tukiona reciprocal no kuona na ndeja ya muntu muranga akauga imbecha akukarikaritie isawa no ntu oni kwenda ungoke kuono na ntu bongo iba kuona at least it is happening na ndewe eta cibitari na ndeja ndaritie na one officer tukitata ambira ugo no kuura mama muno ndamwiri sawa mutano chia undi muntu muthuku muno na nkuura mama sana indi gankurie cibitari mutindwa antwa cibitari nani etawada munya ejiri aka odi ina ngorobanga ninyanga nithano au mire etirathi kingangi keja kiathiria na kiojuria na ndinyo moni itanda gikugitathia kwenda ugo keja tu only 250 beds ukeja gaka ngiti ya milioni 40 surely yani gaka ngiti ya milioni 40 antu bai mama bairi and you tell me that one is a leader ombombera ukweli mutongeria kweli Martin buru kabisa priorities ngeti no ndo nuomboreria amborio nonete ngeti ire akite yamwira ugo muntu muri tunkurukia urankudhukana ya no ntore ugwe 40 million shillings 40 million Kenya shillings ni tanda bingana aya ambira na nde nyanya ukobona nya okole thuki mono ndamwira uga imbeja chia wago tumira kwa utugeta mantu neja okolea lakini yankuria tu a very simple question kikobe kimwe ikiambe chingana katuge chiringi magana nyaja 5 nyagurite wholesale kana something like that bange muranga jo Kiambu kinya El Chapo na Chapo chia Nairobi na Sakajo Nairobi iba kurikana na ibarija eno ndote twinde tutharimio umwe ndamuria thani imwe ya muchere nyarungenwe na mng'aure jaura tuonere Nairobi jukigitabura nya tugatigana na Chapo imbe chingana tio chiringi 50 so gikobe pe mwe magana 5 kire feed mwana au 10 days neka make a better impact and to tigire the mandibu gikobe ginturene gweturi kwaura wambwiri gwita kuromba gikobe ngamura mpake kobe kera geto na kawira tu JR ngwenda kuria atiri gichunge imbi muringi okuro Meru abati kuthoma out of all this abwiri gutagera in whatever agatega akairua yani akairua na muromo jo mwingi ngathithia ngagita ngambi kinya track record ni gintu kibwiri gutagerwa na capability kyo igyo gintu kira kina gitumi nguruki na mutegeri uno fortunately na media stations jeiji
nathikagire yani akathikirwo ara bakwirwo na ara ibara be ome na ara bara muntu akumenya indebe wa kuringira muntu wona biria kuona agite ata akathikira tu muntu akethora akiuga ngania historia we kariujo ngania athitha yona ngania akomba ngania na experience ngania teneo na ndi baketha bakigita ata yani uketha na ndi muntu arija ya kakara ya ubunge la mwananchi katugwitikaniria muntu ujo nu ino wo wengwa na ndi nu ejo ratumba kuoni na ndi mutuma nu character we kariatea na history wamba and all those kind of things na ndi ukaja gutegera kuona mi at the end of the day ara twitirite guti karibu bwega then gutina aja kinyo ungi utina gantu muringire antu ajo kio wo kunengera magana 5 uchoka wona thina no nyete ja 5 igikobe ja kunengera kobe akutame mattress rogaria mono kundo muthigi ekurubeje na iguna 20 to team to thithwa utamibira tukaliora tukalike bau na nero kuona au muthigi yes mama na ethirĩtwo akilauma antu left right and center kirima antu yayo thena siasa iriweta na mbere ethirĩtwo akilauma kuma former governors ethirĩtwo akilauma actually ichwara wa arawetere PS kiburi amwa au mwachi mibile akethira guritwo bicina unfortunately abelembeleke so where do we draw the line non to nether to akila MCAs bo nene sana akiwa bambirio mwakeria from inception so nina mwanya your oversight ira ni role mo ya MCA ire so what is where do you draw this line ya oversight na politics nande actually kuno mtu mori twe orirwe noe kiba atara na orirwe kinoti ondo marete nondo ginyani nonda ugo bange bageta you see Martin ideally katutige kuchetha na life chia our people tutige kuchetha politics na life chia ntu betu oni nkathurwo ndi representative of the people narua ngugie kwa iria nene kabisa ne kuhakikisha mwananchi na kugeta na akeja kwithirwa agitairwo ngugie ambwiri ukira ngauga kana nkethwa nkiugaga aja ni gwitwa bwega aja ma kwina thina no te bwiri ondurira bu na ko ndura niki no te thithitio na ndija utauga ri kwina itanda agurire ari milioni 40 jona atumire ngetine and then the actual figures lakini ni undererwe ni uwo mbira milioni 40 batumire ngeti yone aki kinyekethwa ni milioni 20 titanda inya 50 ende alinge gura mbere akauga na ndi mbio techo kangure no 50 ende utwikire ngeti na ndi nkire na ndi oni mbweri kwa whatever where are my priorities you know apparently yes mantu ino yetibitare I am told kire budget ya 23-24 ibekite mbaya cha quick chibitare but then chia takubide kitchen na ndio takawone ntato je I mean what are the priorities manya tikankwire isa sawa aje manya you can even outsource inyesibitari imwe nyinene actually about outsource services chedio yani tugeta tukauga atiri no ntubatu tutina capacity ya kuruga right now urawega tuire Martin ya turuga ire atureterebye kurea no ntukira kina maana indagitari nas na ndawa tema into bibi on the hospital ri nyao kera muntu retairo irio biaku nyedra policies cia changerie lakini mnobere muntu trusted ba mwira uko chwa muntu mo trusted ura umbo kureta bia kuria ntuko cio cionde no ntu tutina capacity ya kurumia bia kuria so kwino ore muntu akara ndigurwa kali agatarania akona well ankadithia uno kuomba kutha kwe better than ura uni kubanga kugitata isasa wa kitchen itithuki kabari ja bikiuma na mbere ino bau of course no wo ditirongerwa te wo ditirongerwa no utra equipwira ko baba batwire kura from somewhere batiria kuumona au barareja ito equipu na ndi anto baingia then you will give us a reason ya kwenda kuthithia mbi ya kwenda kuthithia kitchen no tunande tukathia kitchen no tuina anto bange 250 barongerekere ko kitchen getu ikakugitata igakunyia so now tell me yes nina mwanya yure yo siasa na oversight it is very basic katuge ura witherwa ari unenene noe wona ka oversight ya siasa it is as basic as that nonto ugwe ure kwenda kuthithia katuge tu munge jo kwenda na tu representatives of the people bakugita ate bakwenda indi bukeza bwitikaniritie tugetikaniria twinthe project chietu chigeta ona
right nuje twinde twe page nemwe uninya ni ngondo rwi muntu nkamwira ai ari tuonere ikaba tuinga engeti ikaba tuinga engeti babu bweta etere tukagita atia au itwatirira lakini next round tukarekebi nukuona nande nka understand lakini nande muntu eta na tuka for example right now ango ku guarantee kuma narua opposition iria nene kabisa thirikari county ikethero inya mutuma ke ja kambia kuthithia ngugi iria kawira arathithagia inya kaeja na makobe akero anga size ni nini batu twaeja na number 9 na number 10 bagora ndure jire kweja na number 6 amiru batetu gurutu nini o ntatu nyinge ende aga chambia enyo iketha ngugi were nene kabisa ego chambia whatever so yeye kuga MCAs abo monera ukeja kwithirwa te maendeleo benda baringithwa bakarire nthiguruka bare batare maendeleo batetere kuonka na ndio weta kuonka wonerwa kire jarire gitara ire bathamaia bambere toigo muntu anenka 500 na kuna someone tu mupangone na ugo ejire ya confirm oga ninda anenkeri chako ja 5 na ndarumia ngania mbina ibonga botoira so na ndiba wikumanisha ba wibo benda kuria baba bate kwenda kuria ni ibona ndiba baba bagitite atano tukathai kuria kwenda no kunenkera 500 kwa ina thinei tukateka kara kuria kairu getie jangi ja 5 na ndija 5 jau janenkaniriri ni ata uni jantethagia ja mwananchi utiu which means ura wenda kuria no ura wetakiwe uri oti kwenda kuria no otigagwa and it is a basic truth buma no ntuna ndipo aria bonere bachuire mbinu chionde bachwa tweta ndeji gutebua ananchi betu batikita atia bona ura wega katuge atwikire no nya itemized tuge nande miradi kathithe wona nona tuone nya bya oversight no ntu ingi kuthithwa mundu ne tutekumenya niri ku tamunenkera mbecha bracket tutekumenya ku oversight uko oversight imbiko no timbi ongo ebwiri kuthithwa we have no idea buri jabo akurukia mbecha in bracket bakoga milioni 700 cha barabara so ikakaraja manyunyu jara ya Guanta Francis kama ikunyesha hapa ilinyesha kule manyunyu hapa kule CGR kire Kawira Mwangaza na ardent supporters bake MCAs ba ni antubabai na ni antuba kwenda Korea na all those names ira beta kire Mumeru nwe abati kwithwa eta atia MCAs ba the 47 of them kanawe MCAs ba tuge botha ndira ibonde abati kwithwa ebeta atia pero chokerio kandikanie mutegeri wa Weru TV na muthigiri wa Weru FM turi mukwemwe kianine kia mwendanto TV ni aritu kuona tu ina split screen ya kianine kia mwendanto na ora tukwari na JR na tuenda kinyo withro itwa ya maoni ya kwa ranene batukirukira 23578 namba yetu njaro ya SMS withro kiarani na batwe na utwe maoni ya what do you expect kumakire thirikari njaro at the same time ukolwa kwithro wichetha kire jishindie chap no yete tena mbere inya star 220 star 22 hash na withro wichinda maita ya thatu ya mbechiro kethro wichetha nacio kana uchethe na golden ticket ni kuma dringi 85 mwanka dringi 99 any amount in between no withro wichetha nacio no kethro wichinda dringi ngiri thatu rukiro rwari uketha wikungwira kinya we ya mutuma onto ethingia urete to kungwira kwithro akia kamera so JR let's do this MCAs ba Mumeru abatu beta atia na ndu Mumeru abetanga kwiba kuonka na kwina bo kama na ndi ure mpomba kuga no ntu ba resilience ira bethiri utabeno uninko orua mboga ibo bonoketie miru na umba kumwita ate mono ari mono kiatebua wela atebua no I am compose and that is the truth actually ukutina aje kuthura kinyoka ja kuthura ugora ari gutererwa kawira kira kina tumi iugone maendeleo at least unndike no dionto marete ni undaju kirie ni MCAs baba gitata na the last mbuga program bere kawira forma kinya ule omugonka MC okwa o municipality mo mwitite mubangone nagiru akiuga boboega eji itemized ni mutethetie no ntonande mibango eria abangite atabisi ni kugitata no kumba kwira antu ningekira kabarabara kana nyomora mara no uga geta kagitata kagekiro
okay ituije bobwega yute nguge MCA lakini inguge mwananchi kwira MCA uria akugitata na ndi nguge MCA te gucoka ku report eda mwira uro kabarabara kara baugirite iturekire mbeca na twagitata kenana ninya mwananchi omba kuthingatira ono ukethera ngugira ne kugitata so ne akombozi ibo batutethetie kenda twina that whatever na inya turi umbwa kinya turi ngicindwa you at least itemize budget ikenderea ikethro yenderete au then we would have been okay na kiromba yakwa ikiribo bakachinja tax immediately after that tuga kethena ni uria abwiri kuthi nyi kubongera mbeca na beinya milioni 40 na achoke ambirie kiri mwananchi milioni ile 40 chikathi mwananchi ukuga woni priority yakwa aja inkwenda katuje inkwenda kandara chaka kaunira agetira aria no ntuibo baijithina chia makosa jara tuthejara manene Buru Martin ni uria atongeria betu bathugani ibo baiji nkurukia bawutwi we have they keep on forgetting they are our representatives what does a representative mean ingotume to ambugire so nandike than tutumite ne atokumkuja kairuke jombira na ntuka ndio gutuma yo ambira tukagita kina tukathithia kina tukagitona ndi murumeri no gutumite kwe what are my priorities ubwiri kwejo akambomboria ngakwira ni nona no dogo representative we mutumwa okwa nandike na nando weta kugitata weta kuga so bakathithio milioni 40 milioni that whatever amount iria akona necessary kana kiumbikanaga na ndi mwananchi auge alafu nabo beta bauge kina ituronere gikona mbeca twathithia kiu kina ituronere gikona mbeca twathithia kiu ndi kina ikirare mere katuikie budget ine tuliona tuikie budget ine wingi kana tukirumie nusu wingi tukirumie reko wingi mwananchi akwira isasa wankunganirwa woni na o mwananchi akona mandero jaje nturene jakija akona ketha imbiriro ichie kirori nginya kare gokinyote tokoria bogore gachi tuchiretere nacho na itugite na twetikirio na twero chigwikiro JR kiri mantine uya kuringa kura rukirwa ruare kwe mtu wote ngire thimo atwira aumete kwa MCA Makasi na atwira Makasi ba mwania so we wanted to know why tomuria kinyaki oburitira ngwe atwira kinya aturitira ngwe to amwania so the kind of voters barabongo twina bo Kenya ni anto barabaringa akura kwania mtu tikuthura mutongeria that you know na the sad truth ni sad truth ya Kenya no ntukwino uria tuga for example mutintikete uria kwenda gitiki kukiawe and unfortunately ni again kambuge atiri kinya Makasi na Makasi unge na bwiri kwetho akimenya ame agitedimina nyunjuri yewe euga kitinganiro ngi gitigiongi so na ndinywe gaka up game menya kwina the politics and kwina the ngugi ire gaitwa so we inyethra gachetha the politics bunga kya gita ngugi ire yo antu ibaguita baguchokia after a while bomba guita nyume miaka 5 baka realize ari aituratiri au ituatiri bakambio kwira ari ugo ngitata ugo choka tuone ora tukagitata tukathithia muntu ora bomba kweja na case in point mono nurantije kada karomba gitike una nyimbije narari anti mama gwito mono Kalembe to be very honest ere kwa utena nkanja no ntu ni kampetite jo ukuange kwira mantu ja barabara je mama otechio ontenda kwa aliante tontene ni ugo nyagoro area uwe kabisa to barabara how you used to do it rather in bia ni it is athithetie bwega mo na ithima bikenja kwa ure na ara itambeca tutimenya na ara lobbyanga nobody knows but he did very well to be very honest he did very well exactly na JR aunyo ndikio kiomba kwejera atire Kalembe ari mtu very anti kiraito actually wena kiraito pateta na but then na managere kwethro akethi mantu yayo then na mbecha ni kuma kiri na batiko watanena na governor kiri mantu ya siasa chio so in most of the times ukaibwa ibakorwa na governor but then amanage kuritango uchi on the aritrable so what is the difference ya then na thai because thai okay akwithwa botiko watanena na governor na ngora akianto barabwithirie program based budget kana itemized budget burato meta so otongeria bwarira na bothai no kurwa governor but still ngwino ya kuritaka gwaku anao botiko watanena na governor and nothing is working
menya ngerekano ngino toya ne kinya muntu ja kirinya na ala nari kana nya etawate na murega aja no koreru batiko kwatanira na batiko kwatanira na governor na ndi iu niwe bwiri ko demystify uria mwananchi athoganagia no mwanka mpendane na governor kenda mbitiroi gugi no tunandike tatu tumite we muteti wetu literally kada we muteti wetu ni ata umba gucokoka yes man yani nteto chiondo kuga yes sir oga yeso tikio kona that is the problem you know the nduri tukaja gutegera nyomore conflict management ugonka tho itwendene na agwari na kuina conflict na conflict ire katika uni ugwe we group yenu we bathatu lakini ugo itwendene bau bange bairete bambwiri kugeria ku manage no ndibo bondingithie tuma ugwe ngakura ugwe tetera na ndi ndakwire tetera uri kumia igwa kana ni antu baku ino ntunde kwira ugo etera kwa ugo muntu okwa bwana etera kalimia antu ba bakanya andi mpambe ndina adula no ndula na undingithie tuma muno indi meani ongugire adula atariri ni antu agugitata ati bwiri gweto tumochore itugite uyu mibango ne etu muno to beta tumochore ni otu ine etu kugitata no ijera na ukana nya tuga kinya senator wengwa ketho emuchore o governor nitukwire no ndurande bageta na aria mbecha chire chikero chitutumiri bwega ngambi aya mwira muchoro kwa ndi kweli ukare ko wambura irambi guru kweli mwira ndi ari gatuchora twakunikania story iriku hizi lakini akaenda batea chore na ti uchore bora bwa undhu wiji politics ti undhu bora bwa no mpende nyo withiroteo ari undhu bora bwa ibia ingugine turi ira tutuminia ni antu te biashara tukulinga no mwanga ngurie kiuria no turi uni utumba gwita wenja kithima nturene mtungi na KMC ungi na ninkira ndethro undi mutongeria koria ngakoria ari utumba gwita kwinjana ari kwa kote kwinja ina difference na ndi unwe mutongeria na twire ya MERU categorically unwe leader baba ruga barathogania mbuga the 47 ne andu ba MERU they are not no tunandika itemized budget you ni gutethia muntu okiago ne gutethia muntu okwo MC aonki bonde ibote nyomore iku area lakini at the end of the day batenda kwithwa be confrontational lakini that is what works number 2 toranie ke nyomore mbere tikiriria bera nkabone nkara milioni 10 chieta wodini na ndi antu bachuria yu inge na chiothithia chiate no tunande utunenkara milioni 10 times 45 of us 450 million katuge nyoy na 3 billion cha whatever so ne atu kwenda kuthithia na 200 and maendeleo yaja bwiri gwito account wodine ireko so inathineri nyoka jukia bilioni 1 kwenda flagship chia kwa cha bilioni ijiri kwa jukia bilioni 1 wanenkara muntu mbecha at least tangible na ndo achuria atiri no ntu ichironekanire ke baukurukia ichi kuonekana chia gwita na whatever kaira umire na kethera bataringire tuma chiringionekana itenge banya kuonekana na ndire baguteta ria mwisho ire bara iria mantu anga 33 akiuga ari nkabone nkara 15 kiuria kairi no ntu mwaka jojo athira no twere 10 na twetikiria otwirore okathithia na inge no te utokuona ore othithitie na tugwitikiria okairi wite nacio ari kinya renge thro areo baringe uninde bombuga 33 igwetekirwa rire riu renge tugetia 60 riu renge tugetia kana mwanga ndaike mwizo tukahakikisha kethro te flagship tukuona tukahakikisha mbecha cionthe cia maendeleo chigweta mashinani na cia no tote counting chitite ku develop no yetu it's as basic as that. Let's check at na mutegeri wa Wero TV mbicha hiyo kuona ni chia imoko emwe kuma kienine kia mwendanto na area MERU no ba stream mkona MCS ba gukinya several na kinya speaker ayu bundi kuona ageshangiriwa bonene kwa ya master wa rwembo so mbicha hiyo kuthiro kiona ugatega dayas nikuona kinya bunge nikuona mheshimiwa Rahim Daud na MPs bange kathomba ba county ya MERU ibethire tobage kinya ageni baba inge sana ni bakwirigirwa kienine kia mwendanto na tu Wero TV tukethira twikuretera imwe kwa imwe uria mantu jagwita na mbere kambere ngitegera SMS inkai Wendi Karwetha kiri mutambo ja Facebook ariuga tumeondolewa aibu MERU amapi nao young baba Bonia kauga wa MERU tuko sawa sisi hatupendi kiburi kuna hata fununu
Okay, ariuga kuna fununu Kasongo anapanga kukuja Meru. Akuje tu pole pole. Polycarp Marango ariuga nothing new will happen in this government. Kawira might have her weaknesses, but from the word go, MCAs held ill motive against her because they impeached her after 2 months into office. I completely disagree with Meru leaders, especially MPs, since they are puppets of Ruto in national government, but pretended to oversight Kawira, or now she's incompetent. Thank you, Nontubai Mauni Jaujakum. Ndategera kire 23578 Richard Kiabanjoa. Ariuga na washukuru MCAs won the 47, hata hivyo wakati huo wafanyie wa Meru kazi. Bomba kutha bagetigana na ndoa nyingi. JR Mutuma tonye tethirikari ne aete gavana oria kwina mpatho nyingi sana. Tuambirie na staff na kwirigirwa kwariria staff na arua intre ya Mutuma abati umeando hata it's too much. Kiuni mbuga is just a walk in the park ya kwetha nontu is a wise man, mtu wina bongo. Utumba kuambia na abrasiveness. Wambia kurab people the wrong way. Kinyanketho ankenda gukubuta nombija ngakuruma ante kwenda kuona ita kabisa kwera nyawo chimani jira muntu ujo na security ugere buruna gakinyaja kairi. No, that is one way of doing it. No wije kairuka ja wakaira antu nande no kuona iturachinjiri thirikari, right? Na no ntu achinjiri thirikari, I don't care ketha no ran supportaga kana tran supportaga ugwe nguge kunyo nkagitatea bogampa bimye biire kana bithatu ndithia my own investigations gwa mutego ne jwa utira itangugi too bad for you gwa mutego ne jwa itangugi tuendelee twite na mbere na ngugi chietu so we for now katuge kandeja mbumenye no twenko victimize nintije ugo wita wakalemi na ntije ugo wita waduru so na ntije uro thithagia lakini nande ndinaga team gakwa ka itangugi very fast tumenye no tugatigwa noe na no tukagitatia na wethero na agora andiki thirikari you have nothing to worry ni antu barabe appointed yake ibo uni bweri kwe banke dila nai nabo bogampa understand na bomenye atire I sheria ikuga te uni ngogitata mbweri kwethero ndi na antu bakwa bare nkumenya bakagwa ata dream we ko bambikie na to agitere ate to agita na nyoge kra story cha ntekwenda bare batikite mantu amakobe wekira nuruire ukabera ndi uni jara thithagua it was well on ke ni era revision ya mutongeri oro agitite ate na ndi na vision ya kwa ngatara antu bare nkuona ivo bakagwa ata vision ya kwa na bambite ate na bamirikie so okay babua kwe bonga atigwa nabo na kwe ke babua waja kwe bare nkagitata nka nokia tenkenga that is abrasive language kwe bonga nokia wambugo wamba kwenda nungi ore okay after me lakini for now ndaigwa woni buru te mbonteria ke vision ya kwa kambiteke kwa mbetegi okachoka ogeta KMC ogeta bonde 69 kinya barabari nominated ojo abera babu maimbiji omuntu arari na area yani ari na interest yako na tini kuandikite woni ugo andiki no mwananchi so mwananchi okukethra kwirira witenderea why would I have a problem with that na ndi woni no ndie governor wenu bwindi well I know baraba supporta iwikethro fact ye koriria imbiji baraba bendaga Meru chenjia bareo na bare na bo bathugana ya Meru isa sawa no nduteka bare benda Meru ithuka kabathugana ya Meru isa sawa bo bathugana ya again is still okay lakini nande unfortunately for me no ndutenda kwandikite ntikubuta na no ntu mbwiri kurungamira bwinde jaranka thithiria 47 no jonka thithiria 21 so uti problem tu ni twinde atu tete gwitira Meru ngugi utembeja chia kuchirio no te chia kwa chirio pesa si ya mamako tufanye kazi as we conclude you know mbere ya eambari itwa Friday ni kwari na meario ya antoma moiba kuura president na deputy president ba intervene but then rutero ngina ruo Kawira Mwangaza na Njurewe bakaua eambari itawa ni koti the executive national executive but then the tune has changed you know Murega Baichu the former first gentleman Mugambi Manyara wakili ndiba kulauma nende president na deputy president bariwa antuba ndibo bara interfere na yambare Kimeru kiuga adire ndije thora iwa saying mwanga muthia ria mbiti ikutharaka guta ifaite akoyo ugiimu tire kurigaria joga yona rondu no igweta kanyamu gaka yona kankaringe nthiguru rondu kanyamu gaka ikokondetera thine wonde rondu mbugiruo egwithia ikogwithia echiugura ethira mantas ba jari nyuma
ande uga ai aguru Oti boka gota mungi okuina nchi byochoi nande kawira kiria guthithia imungi okuina nchi byago gitahate agochoa gitumi na ara mbere riria achindaga watona kwina thina right na nontu unene bo change abo kumwebera aona bana no baba mutethi nandi na batamurekia we nontu na berire undi na abwi na mbina whatever lakini nandi koti atiga kwingana no nontu ibendene na ruto ari nandi koti kugitore agitire nandi we bado no akona ya mungi ugugitate nontu atatiga no nontu koti enderere ore bwi ugugitate nandi uni kwina nya something da enjoyire muno na nda MCs beto a lot of respect betare ambere beta bachini bakuona kwina thina beta bachini taike mbanga ba ebai gute thina kwende kwina mbi uga te mero twinda tutete rote chiakwa nkwariria na te mando yakwa ngugitate bauga atwendere sit down strategize conquer isa sawa lakini kwethro kwina nyami chemani to trimani twaranirie murume tweja beja na arwa beja bauga tukugwatanira ruju kaende muntura muta ibeze muntura nandiri ona very serious kege atumanya mwe kurura kie we ijiria murume otumbo kutune muromo tu jorega kugitaborea you know no do you have to talk in the first place do you really have to talk uko tena ba edwin na ba bangi utebere ndiye ni bweta ba ibeje na kabuyo kamyanki na bira bakeja bi uko gakira no to imutongeria wabare bo kwenda na bare bati ukwenda so the best thing ikwethra rwari rwaku very neutral ero regerete arakubugi ande aethro akiringithagia antu gituma style iria nyumorere kugwatanire kagitate ingo kainde kuthugania kana twendane kwe ori mwe twitire antu bangugi alafu ore kaende ibeze nande onekeke nganja twetithira sawa bukachokia muntu kairi eta kono go kairi again gentlemen bakauga okay fine no problem twiturene makosa indi seneti kugitate that is the law gutinya piro gutembi bakauga that is it thank you so much gentlemen thank you so much Mutagiri wa Wero TV lakini tia turarikia nonto we are just getting started keep it tuned aja ke Wero FM na Wero TV tukethwa tuiguikia emoko monteresha mwendanto antu no bokinya atongere na obagukinya kuona nya kajuju agukinya ndaika inka ikurukite tukethwa tugiguikia ntereire nonto kiatho kibatere kwithwa kiambiritie tumbe kuthwa tugitana mbere ithro gitinda aja Wero TV nondo twakoni utikyo kia gukurukira twina reporters kila mahali correspondents betu be kila mahali na tutureaja gutigira gutikyo kia gukurukira ntuko ya narua MUTUMA Isaac Ntoithingia akonyo MUUMA gutwika governor